hatisi kuramba nyaya yekuti home industry. But now question yekuti panapa pakasiwa service industry handitika mukacherechedza chairman wakataura nyaya yekuti isusu kutozona apply kwetakaita right now for service industry kunge takaudzwa isusu kuti home industry iri kutora 5/10 handiti 5/10 sapa 5/10 haindibvumidzi izvozvo ezvitistance mukatoyapo kanzera mukaenda pabasa pangu apo inini ndinoita majurawo handitika ndinoita zvitina tine munhu wemarori handitika tine munhu wemarori aripo apa okuti already isusu taada kutotarisa kuti service industry yakatonga yasiyiwa panapa iyoyo haifanhi kutobva inofanha kuti igare itowandudza kuwedzera than kuti vabvise ningiriketi. If I'm to respond, I'm not an expert in this area, but from my knowledge, the experience of the country, each area in a local area plan. Local area plan did not determine development in any area. So local area plan did determine what area is so sometimes local area plan while it exists, it seems it's your home industry, not service industry or even industry. On the basis of one, two, also Nema Ishema holiday track. But all these things is subject to debate. Local area council. If people residents also want to be at the home industry, to the service industry, there's a process to do that. Dialogue next week. And if I got to plan service industry, already in a resolution, it is ripa ground and it. Saga kuzodzoka kudzimba uku. Pane nyaya kuti tadzokere kudzimba isata kamboplan service industry. I think Councilor So wait for what? Kunenge ma ready for a dialogue ne council officials na men and Mondoza with a meeting yacho. What next what my meeting? Next what my meeting? Kunenge ma body Mondoza then don't go. Ana yanda dautaura 2 years dautaura ba ilezani space dautaura. Chimbo mira amuziro. Anzikuramba bari plan. Ndo akanditi. Vanyapeza terudera. Vanyapeza plan ndo akanditi izvo. Home industry yakasirwa 2 hectares. Aiwa ndizvaika zvataura tatizo tikamira vana ndizo tati space yakasiyiwa kusileza ni hectare ndizo aitombokwani inokwana. I will return to that one. I think tobatsirana sezo vari ya dialogue it's okay. Saka tadaro manje tiri kuti zvizuka. Ngadzo. Songo. Wacho na yenga ngirikino wacho na yeye. Samuru wacho wakadi kumuisa ikoko pane kuti wapkanye panapa ngamuise ikoko pakuti nzvimbo yari kuti next week ataitira kuti zvibudewo apa aitira kuti zvibude apa because chiri kuitika ndechekuti kune vanhu vari kuenda vachinonyeba mapepa asiri iwo isu tine mapepa ekuti tikakurakidza yangadzioreka neresolution yacho yakaitwa iripo nelayout plan yacho iripo nemaallocation paper aripo atakapiwa 2015 now uko manje kuri kuita varike nzonzi isusu tisima maland baron isusu land baron aripo waari kudya naye uko kukanzuru kukanzuru kuri kuitwa horo alichadi kuramba tichikunyeberai uko kuhousing department iri kuita horo and iri kurwisana nemarket. Yeah, but one thing that I also want to tell you, the housing department, I allocate the personal layout plan. To clarify, put the housing department when I know Samba to allocate someone. Planning a plan. I don't want to put the plan. Right, so I was not poor. Right, kwa isusu layout plan ya tinayo isusu ya 2015 yacho na iyoyo nema allocation paper aripo ne resolution yacho iripo iri kubviswa nani yakabviswa nani ona zvatinazvo ndamuri kushanda nezvamakaona madiri kuonawo layout yekanzuru yatinayo. I'm sorry no zvamina zvabva kukanzuru latest information yema layout plan yakabva kana pakaitwa change of use. Let's have a dialogue. Kana pakaitwa change of use. Fight anything. Personal dialogue. Aiwa pakaitwa change of use. Hapana any response yavakaita kana ndakaenda vina last week. I didn't know anything. But thank you very much. I'm here Kuwadzana. Ndisangane committee Kuwadzana home industry.
after paita an outcry demolitions angaitwa nekanzo kuti vanhu vabviswe vachizokaine area. So ndakaengeja ma-council officials planning housing, then demolition yakaita paweekend start kuvaita second side kuwala vadalo. So information ndakazowana council departments, department rehousing, department rema-SMEs, department replanning vakaita meeting nezuve vakaagiria zveshuwa plan yakaitwa yekuita relocate home industry. So plan iyoyo ndiyo iri existing ichabatana nedzimba dzamunoona. Then after plan ipapo vari kuti vakaplana kuti mahome industry anokwana iwo 2 hectares. So this is what they said, this is the plan that I saw. But the plan iyoyo yasarirwa nekuti iende kusurvey. After survey ndoba inodimwa umwe naumwe angainodischarge. You are aware the planning department mahome industry according to regional town planning act ine masizes anofanira kuwa inayo each storehold. So survey ndepairipira. So director of urban planning vakandovashiwa nezvo vakati in 30 days vachamandeta vesurvey kuti vape survey iyo. So that kana yapera kana vanhu vachizoita relocate voita relocate vachinopinda pariplanning also kuitwa maservices. Zvadaro ite kuti vanhu small to medium enterprise vakwanise kuti vape mademalisis na each storehold. This committee iripo because committee ndiyo inoziva vanhu vari background. Then paside pehome industry ipapo ndo pane park yamunoona yaenda kufoya paside ipapo. Then paside pepark kuita state land for long sachavamo. This is what on GP area ine kupari kunzi apa ndipo mastands apa mahome industry 2 hectares apa ita park apa ita stadium. So this is the information that I have come to communicate to you as a committee. Vane objection or vane issue, there are 2 choices. Kuenda kuchallenge that decision which court. I have no problem. Chandakaraba in maybe because victimize my life with the one. That's why Takaita intervene. But I cannot intervene going forward because it's been approved the plan, approved the resolution that are supposed to be communicated, that are supposed to be voted by everyone. Then way forward again, they could use can a person play a role in court. The other way forward that he can also do. They could through me, I can allow, but the mayor is not around. So mayor and I thought now phone, one person also take the information. So mayor might be breaking this week. And I was Zoga, I can make sure with the mayor variable, committee same is variable, department of housing, very planning. So Carapass, that Carapass, more your grievance or your issues for a way forward. So way forward in terms of what council has planned, it can only be found through dialogue or through court order. So I'm challenging you to follow any of the routes. But anyway, I'm here to help you. I'm also here to help my small to medium enterprise. So either I'm sure Wednesday or Thursday after holiday, then I can cause because of meeting, depending the schedule I'm there. Go to mayor and go at that meeting. Then also the division is arranged for. Then we can also agree on the way forward. Can a meeting here is not to anything? You can still pursue the legal route. But can a personal legal route to personal court order? It means with the council will come and enforce. Can a banana to be done. Which will be very unfortunate.